bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Rwanda abashinga ntahe bemeza ko hari akarusho mu gushigikira abapfasoni babo inyuma y'amahugurwa amwamwe. Iki umugore yakora ntabazi no gutwara inda no konsa umwana kuko ntabereye, ariko ibindi byose nabishobora. Ari uguteka umugore abyara umugabo ashinzwe kuzika gateka, ari ukuvoma umugafata injerekani akajya kuzana amazi, ari uko kumesa umugabo nafite amaboko yo kumesa uwo mwana yamumise. Abo ni bamwe mu bashinga ntahe bo mu Rwanda bemeza ko atamirimo yahariwe abagore ubu byose babifashanya. Iyo nkuru kimwe niyerekeye abadandaza amafaranga y'agaciro mu Burundi batubahiriza ibiciro by'ibanki nkuru y'igihugu BRB bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano. Ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko tuanze tunyarukire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho impanuka y'imodoka yaraye ihitanye batatu ikomeretsa abandi 28. Iyo mpanuka yabereye ahitwa Kicuro muri secteur ya Mutambara, territoire ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari muri Uvira. Iyi mpanuka y'imodokari yo mu bwoko bw'ifuso yari iturutse kwa Murima yerekeza Uvira, yakoreye impanuka ahitwa Kicula aho muri groupement y'abasimu ku Maside. Abayibonye bavuga yuko umushoferi wari utwaye iyo modokari yari yasinze. Mwamikazi Aline ari mu bagenzi bari muri iyi modokari yakoze impanuka. Uwo mushoferi nyine yari yanywa inzoga nyinshi, arapakiza ibaha 350, harimo abantu none barenga kw'ijana hamwe n'imifuko y'inani y'amakara. Turagiye nyine tugeze imbere ntawamenye ko zagenza abantu bose bikubita hasi imodoka irabiranduka. Amarega hapfa abantu batatu, umushumwe n'umunyamurenge n'umurundi. Hakomereka abantu 25 nibo bari mu bitaro, abandi nyine bagiye bafunika iyo si cyane. None baraha ku bitaro z'Ifizi niho bagwariye. None abo bapfuye bari hehe? Imirambo yabiri twasize tuyihanze iriya nyine ikibazo cyabereye. Amakuru dukesha umuyobozi ushinzwe igipolisi cyo mu muhanda Ifizi, Kapiteni Kitoko Soni, waruvuye ahabereye impanuka yahitanye abantu batatu igakomeretsa 28. Nawe amya yuko ubusinzi bw'umushoferi n'ibarabara ribi aribyo byatumye iyi mpanuka iba. Gusa abagenzi bari muri iyi modokari yakoze impanuka bavuga yuko usibye kuba hari abantu bayiguyemo abandi bakayikomerekeramo, bafite ikibazo cy'uko hari abantu baje kubatabara bakabatwara imizigo ndetse n'amafaranga bari bafite. Impanuka yamaze kuba nyine bakuramo abantu bamwe baba barengeza bakajana mu bitaro, ari abasoda nyine n'abantu batabazi bari bahari. Ibishoboke ko aribo batwaye ibyo bintu byose, ifaranga n'amahuza. Abo bagiye barengezaga b'inkomeri bamwe basigara batwaraga amashakoshi. Mwomenya yuko muri territoire ya Fizi impanuka nkizi zikunze guhitana ubuzima bw'abagenzi muri ibi bihe by'imvura bitewe n'ibarabara ribi ndetse n'uburyo abashoferi batwara imizigo yiganjemo imbaho, amakara hamwe n'abagenzi baba barenze 50 mu modokari z'ibifuso. Vedaste Ngabo kubw'ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo arakenuye. Abadandaza amafaranga agaciro mu Burundi batubahiriza ibiciro by'ibanki nkuru y'ico gihugu BRB bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano w'igihugu, bongere bahanwe n'amategeko nk'inkozi z'ikibi. Ibi bitangazwa n'iyo banki nkuru y'u Burundi inagabisha abarundi n'abanyamahanga ngo bihe uburenganzira bwo kugura no kugurisha ibicuruzwa ku butaka bw'ico gihugu hakoreshejwe amafaranga y'agaciro. Mugenzi wacu i Nairobi Eroje Wirikaneza atugire ku muriri w'ino nkuru. Ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi BRB isigura ku iteko rishasha rigenga urucuruzwa rw'amafaranga y'agaciro muri ico gihugu ritubahirizwa n'amazu akora urwo rudandazwa. Byashinzwe kwa 16 ukwezi kw'icenda uyu mwaka. Kuri uyu wa gatanu Prosper Ngendanganya, umuyobozi ajejwe igenzura ry'amafaranga no kwirinda yuko atagaciro, yagarutse kuri tumwe mu tunenge iyo banki na bene ayo mazu baherutse kubonera hamwe. Hari mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Biribonekeza ko amashira hamwe agura akongera akagurisha amafaranga mva makungu ashinga ibiciro atisunze ibiciro bisohorwa ku munsi ni banki Republika y'u Burundi. Igitangaje nuko ivyo babirengako mu gihe kubwinjiro bwaho bakorera haba hamanitse ibiciro nk'uko bitegekanijwe ni banki
inkuru y'igihugu. Amashirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mva makungu hakoresha nk'uko bikwiye ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa vyayo ariyo logiciel Burex butangwa ni Banki Republika y'u Burundi. Haracibonekeza abagura bakongera bakagurisha amafaranga mva makungu batabiherewe uburenganzira na Banki Republika y'u Burundi. Ariko amashirahamwe agura akongera akagurisha amafaranga mva makungu ntaco ariko arafasha mu gutunga urutoke abo bantu kugira ubwo rudandazwa rutemewe n'amategeko rurandurwe n'imizi. Bwana Ngendanganya yanavuze ibihano birindiriye abadakurikiza iteko rya BRB. Yemeza ko bagiye gufatwa nk'abahungabanya umutekano bakongera bagahanishwa ibihano bisa n'ibihabwa abagizi ba nabi. Ubuyobozi bw'Ibanki Republika y'u Burundi bwarerekanye neza ko ayo mashirahamwe akurikije ibiciro bifatiye ku mategeko mashasha atagahombo na gato ahubwo ko yunguka kurusha imbere ko ingingo shasha zifatwa kandi abatayubahiriza baba bariko barahungabanya umutekano. Kuri iyo mvo ishirahamwe rizosubira gufatwa ririko riragura canke riragurisha amafaranga mva makungu ku biciro bitandukanye n'ivyashinzwe ni Banki ya Republika y'u Burundi rizofatwa n'inzego zibijejwe nk'umwansi w'igihugu hanyuma rihanwe hisunzwe igitabo mpanavyaha c'u Burundi ariyo Code Penal. Amashirahamwe atariko arakoresha bwa buhinga bwo gutunganya ibikorwa vyayo butangwa na Banki ya Republika y'u Burundi ariyo Burex agiye gufatirwa ingingo mu maguru masha. Abene igihugu bagura canke bakagurisha amafaranga mva makungu mu mashirahamwe abirekuriwe bategerezwa gusaba kandi bakaronswa urupapuro ruciye mu mashini gwerekana neza ibijanye n'ubwo buguzi. Haribukijwe ko haba ku Barundi canke ku banyamahanga bose kizira kikaziririzwa kugura canke kugurisha ibidandazwa mu Burundi hakoreshejwe amafaranga mva makungu. Ubuzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi. Iteko rishasha ry'Ibanki Nkuru ya Republika y'u Burundi rivuga ko amazodandaza amafaranga y'agaciro atemerewe kuja hejuru y'ibice 15 vy'inyungu. Ibindi bishasha nuko ingenzi zinjira canke zisohoka Burundi zifite amafaranga angana n'ayarenga 10,000 vy'amadolari y'abanyamerika canke 200,000 vy'amafaranga y'amarundi zitegerezwa kubimenyesha ibiro bijejwe amakori. Haraheza amezi atari make havugwa ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi na cane amadolari y'abanyamerika. Abategetsi batari bake basiguye ko abaduza amafaranga y'agaciro bagatuma abura canke azimba rwose bari mu murongo w'abansi b'igihugu bashaka kwerekana ko atakigenda mu Burundi kandi ibintu biriko birayangara. Mbere abavunjayi barenga 30 baratawe muri yompi n'igipolisi hamwe n'iperereza mu kwezi kw'icenda hagati. Ubutwara ishirahamwe ry'abacuruza amafaranga y'agaciro ntacashikiriza kuri ibitangazwa na BRB. Ariko mu minsi heze mu manama atandukanye n'inzego z'igihugu we n'abagenzi we bamenyesheje kuri iteko rishasha ry'Ibanki Nkuru ribatuma bakora bahomba. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eroje Urikaneza urakenuye. Umuryango rwa Mulek mu Rwanda ugamije guteza imbere kuringanira hagati y'abagabo n'abapfasoni waratanguye umugambi wo kwigisha abagabo gufasha abagore babo imirimo itandukanye yo mu rugo. Uruhande rumwe rwemeza ko hariko haraboneka agahengwe bariko barabyihurumbira. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Igitekerezo cyo gukangurira abagabo gufasha abagore babo imirimo yo mu rugo cyatangiye nyuma y'aho umuryango utegamiye kuri leta Care International utangiye umushinga wo guhuza abagore mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya. Uyu muryango uvuga ko wasangaga abagore benshi batitabira amatsinda kubera ko babaga babuze bo basigira abana mu rugo, abandi bakaza basa nk'abisha abagabo babo banabona amafaranga ntagire icyo abamarira kubera ubwumvikane buke mu muryango. Umuryango Care waje kwifashisha umuryango nyarwanda rwa Mureke usanzwe uharanira iterambere ry'ame ry'uburinganire. Rwa Mureke yafashe gahunda yo kwigisha abagabo gufasha abagore babo imirimo yo mu rugo no kureka abagore bakayoboka amatsinda yabateza imbere. Bwana Rudasingwa Jean Bosco kuri uyu mushinga ugamije kubaka ubushobozi bw'umugore yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko basanze kuzamura umugore umugabo atarabyumva basangaga bidatanga umusaruro. By'umwihariko nk'iyo turebye mu Rwanda batuvuga ngo abagore 52%. Abo abantu 52% bakaba ari abantu bari aho bitwa abafasha badashobora gufata ibyemezo. Urumva ni ikibazo mu kubaka ubushobozi bw'umugore babinyujije mu bikorwa by'amatsinda yo kwizigama no kugurizanya. Hanyuma abo bagore babanyuza muri iyo gahunda, ariko nyuma y'igihe biza kugaragara ko kuba umugore abona amafaranga rimwe na rimwe ku bagabo bigaragara nk'aho bagiye kubarusha imbaraga, abagabo ntibabyakire. Icyo ni kimwe. Ariko icya kabiri n'abagabo bakaba n'igihe bumva ko atari uburenganzira bw'umugore,
ikindi yanabona n'ayo mafaranga wa mugore ubonye n'amafaranga ko umugabo yumva umugore akwiye kuba umuntu ugenerwa, iyo amafaranga niyo ageze mu rugo wa mugore yayabonye, icyo agamije si cyo gikorwa. Iyo atari cyo gikozwe bituma wa muryango, nubwo wa mugore yagiye mu matsinda ashaka kwiteza imbere, wa muryango urakomeza ugakena. Rudasingwa avuga ko nyuma y'amahugurwa bahaye abagabo byatumye abagabo bafata iya mbere bafasha abagore babo, ariko ko bitoroshye kuko kugeza ubu umuryango nyarwanda utarumva ko umugabo yateka, yakuhagira umwana n'indi mirimo myinshi bivuga ko ari iy'abagore. Impinduka ntabwo ari iz'ako kanya. Ni ukuvuga ngo twaraganiraga, umugabo akakubwira ati nubwo mumbwira ngo koza abana ntabwo biza. Hari abagabo kenshi bajya batubwira ati natangiye bambwira ko n'isuku yo mu rugo ishoboka, nshobora gukubura, nshobora guteka. Ati mbitangira barambwiraga, batubwiye kugerageza guteka, ariko guteka cyambereye ikigeragezo. Ariko hari n'igihe twabaga tugiye guteka, hagira umuntu usuhuza madamu akambwira ati sohoka wiruka, ibyo bivuze ko izo mpinduka si abagabo gusa zabanje kubera umutwaro, hari n'abagore batahise bazumva. Hariho abagiye batubwira ati rero ngewe hari igihe natangaga nasinze, abana banyumva bakiruka kuko nabakubitaga babona nkubitana nyina, ariko aho ntangiye kuza mbiyegereza, abana babonye papa mbona ibyishimo by'umwana, nanjye binyereka icyo nahombye n'uburyo nisha abana. Ikibazo kizamo kikaba abaturanyi, abagabo bagenzi bacu baba batubaye imbwa, umugore yarakwahiriye, ugasanga nibyo byababereye uburyo sosiyete bakira bikabaca intege. Abagore bahoraga mu makimbirane bemeza ko ubuzima barimo mbere butari buboroheye, ariko aho abagabo babo baboneye amahugurwa kugeza ubu mu rugo bafite umutekano. Twarororaga akazana yazana inka, ati jya umenya inka. Umugore ubundi agizwe no kumenya urugo, akamenya amatungo, nta kindi. Nkahira, nkahinga, ubwo rero twamara kugurisha ubwo akagenda kwinezeza. Ati we ntacyo ugomba kuvuga, ubwo twaranaserera. Ati we ntacyo ugomba kuvuga, ntabwo umutungo ubundi uba ari uw'umugabo. Nta mugore utegeka umutungo, nta mugore ubona ku mafaranga y'inka abereye umugabo. Ubwo yajyanaga n'umugabo mugenzi we bakajya kugurisha, nuko nanjye ngaheruka nahira gusa. Ubwo rero yaza namubwira ntise byagenze gute, tireka dati nibyo, aterura hari icyo uvuga se, hari iyo waba warakwiye iwanyu. Nuko ubwo rero nibyo nyine nkaceceka. Ariko noneho rero nyuma yaho aho tumaze guhugurirwa, atangira amenya ko umugore agomba kwambara. Ubuhamya bw'abagore ntibutandukanye cyane n'ubwa bagenzi babo b'abagabo, nabo bemeza ko ubuzima babagamo mbere y'uko bahugurwa bwari bubi kuko bahohoteraga abagore babo batabizi. Niberaga mu kabari ndi kumwe n'inshuti zanjye, ni ukuvuga ngo umugore ne namuhariye imirimo y'urugo, namugize igikoresho cy'urugo. Ubwo ni ukuvuga ngo rero jyewe ndanamuvunishije pe, noneho njyewe nkigira mu kabari, umugore agakora imirimo yose y'urugo wenyine, agaheka umwana, agahirira inka, agahinga, agatera intabire. Ariko ho menyeye ko muvunisha, ubusigaye mufasha tugahinga, nkamufasha gutera intabire, nkamutwaza umwana tuva guhinga, kandi nkanatera. Tumaze kubona yuko imitekerereze abagabo twari dufite imwe ya kera y'umuco nyarwanda hari aho itagikwiriye muri iki gihe tugezemo, bityo bikaba gufatanya neza n'abadamu twashatse bizatubyarira inyungu hagati, ndetse bikaduha n'iterambere rirambye. Yewe iki umugore yakora ntabasha, ni ugutwara inda no konsa umwana kuko ntabere bifite, ariko ibindi byose nabishobora. Ari uguteka iyo umugore adahari umugabo ashyira inkono ku ziko agateka, ari ukuvoma umugabo afata injerekani akajya kuzana amazi, ari uko kumesa umugabo ntafite amaboko no kumesa uwo mwana yamumiseke. Iyo umugore agize uruhare n'umugabo akagira uruhare, impinduka ziraba, kuko niba nari mvuze ngo wenda umugore ntiyatiza igare, wenda hari umwana w'umuturanyi wari ugize ikibazo ngo agere kwa muganga, wenda uwo mwana ari burembere mu rugo wenda napfe, ariko umugore niba afite uruhare, wa mwana umugore yatejeje igare umugabo adahari, umwana yagejeje kwa muganga, wa mwana ntabwo ari bupfe. Imiryango 2700 yo mu ntara y'Amajyepfo niyo imaze guhugurwa, kandi Rwamureka ikemeza ko abangana na 80% bahuguwe babanaga mu makimbirane, ubu bakaba basigaye babana neza. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura.
Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turandaniriza ku kiganiro maze kugirana na Clarisse Karasira umuhanzi w'umunyarwandakazi aho yatanguye atubwira ku ndirimbo yiwe nshasha aherutse gusohora yitwa Sangwa Rwanda. Nakoze ni indirimbo ya gakondo nyarwanda irimo ubutumwa buhamagarira isi gusanga u Rwanda kurusura. Turi muri dufite gahunda yitwa Sura u Rwanda cyangwa Visit Rwanda. Ni indirimbo yunganira ariko ivuga ibyiza by'u Rwanda hanyuma igahamagarira abanyamahanga n'abanyarwanda n'abandi bose kurusanga bakarusanga ariko byiza nyine. Yego. Ni indirimbo rero isohotse mu gihe uheruka gukwiza umwaka uri warafashe kuririmba nk'umwuga. Uwovuga ngo Karasira ageze he inyuma y'uwo mwaka wobwira abakunzi bawe kugeze he aho watangure naho ugeze ubu umuntu aravuga ati ndiha amanota ndabona bigenda neza canke bimeze gute ivy'umwuga wa Gaklahe? Ndashima Imana aho ngeze mvuga ko ntaho ndagera hambaye ndacyafite urugendo muri uyu muziki kuko ndacyafite ibihangano byinshi nshaka kumvisha abantu bankurikira cyane ariko ndashima Imana aho ngeze kuko ni umwaka naboneyemo umugisha ni umwaka naboneyemo amahirwe pe. Navuga ko ugifite urugendo twavuga ko aho ugejeje intambwe iboneka urabiye ku ndirimbo zawe zitandukanye zagiye ziracishwa kuri YouTube ukaraba ngene abantu baziraba akabanga kawe kabaye akahe kugira ngo mu kiringo c'umwaka umwe ugire abagukunda batari bake bakunda uwo mudiho wawe usanzwe utanamenyerewe cyane mu rwaruka ariko ruvyiruko. Navuga ko nta banga rindi uretse Imana ni Imana yabifashijemo ni Imana yabikoze kuko niyo ibiteguje ngewe niko mbyizera ni Imana hanyuma n'umutima wo gukora ibyo ukunze ukabishyiramo imbaraga nkakurikira inzira numva ko ari inyuma ya Sangwa Rwanda wari wasohoye n'indirimbo ya Uzibukirwa kuki ntitwari bwaronke akanya ku Ijwi rya Amerika ko kuvugana nawe umaze gusohora izo ndirimbo zibiri ho muri Uzibukirwa kuki ubutumwa burimwo bwikubiyemwo n'ubwa muri Uzibukirwa kuki mba mvuga ku murage buri muntu wese aba agomba kuzasiga igihe azaba atakiriho. Navugaga urugendo rw'umuntu umuntu agira ibintu byinshi akora akiriho ariko nyuma kubera ububi bw'abantu cyangwa ubwiza bwabo hari ibyo tubimubikiraho. Nashakaga kugira ngo twongere twibutse ko dukwiye gukora ibintu byiza kugira ngo tuzasige umurage mwiza. Hanyuma tuvugana haraheze igihe hariho abaramajije ati urasora akaririmbo kamwe kamwe ubu unye hari umugambi wo ufise wo kuvuga gusohora ico bita album usanga ifise izina rimwe mugabo ikajamwo indirimbo nyinshi Gaklahe cyane rwose. Uyu mwaka uje hari indirimbo nyinshi zigiye gusohoka kandi hari album yewe hari n'ibitaramo byinshi byo kuzimenyekanisha yaba mu Rwanda yaba hanze. Ni album rwose uyu mwaka uje byose bazabibona. Twizera ko ku mugabane wa Amerika tuzoshikirwa muri ivyo biteramo. Nukubisabira yego. Nuko rero Clarisse hari benshi duse ku mbuga ngurukana bumenyi zacu twashize ko tuza kuvugisha bashaka ko muvugana reka bari bo duha ijambo cyane duherera kuri Theogene Kaza. Uhereye ga Theogene? Ndi Kigali mu karere ka Kicukiro aravugwa make. Turaho ndabona imvura itanikuye mu kanya ngira ngo hari ishobora kubiguye. Ndumva irimo guhinda. Ndi mu nzu ntabwo ndaba ariko ndimo kumva ko irimo guhinda. Yego nuko rero twabatumiriye Clarisse Karasira ijambo ni gwawe nimba hari kibazo canke intererano ufise.
natangira musuhuza Clarisse murakomeye muraho neza yego turashima Imana nimara kumenya ko uraba uri muri studio za Voice of America numvise nagusuhuza nkakubwira ngo courage ibikorwa byawe abanyarwanda benshi turabishima murakoze cyane dushima uburyo indirimbo zawe zitanga impuguro zigatanga impanuro cyane cyane ku rubyiruko mu by'ukuri ngewe numvise indirimbo zawe numva ari indirimbo zuzuyemo ubutumwa bufasha niyo mpamvu nanjye nkimara kumenya ko muri studio nifuje kugira ngo nkubwire ngo courage iby'ukuri Imana ijye iguha umugisha hanyuma akantu kamwe gusa nshaka kukubaza yego ngira ngo nkubaze nturi mukuru cyane ngira ngo ntabwo urarenza imyaka nta nubwo uragera mu myaka 30 uracyari munsi yayo mva kureba ntabwo ifite nyizi ariko ndahamye ko itageze muri 30 ariko iyo umuntu akurikira yaba mu ndirimbo yaba mu biganiro usanga mu ma interview menshi ukorana n'abanyamakuru usanga uvuga ibintu bikomeye kubyumva bigoye mbese langaje yawe ukoresha umuntu akumvise yagira ngo ni umuntu w'imyaka 45 wagira ngo ni umubyeyi ntabwo akumvise uvuga uburyo uvuga akanayumva bitajyanye bitandukanye cyane njye nibazaga ubwo buhanga bukomora ni ubuhe bushobozi bifite butuma bavuga ibintu abantu batagukekera kuko iyo uvuga iyo ndirimbo yawe bita ntizagushuke niba dufasha bayinyuzeho gakeya twumve uzasanga amagambo ayigize ari amagambo atavugwa n'umuntu ku gatobo sinzi ngo ntabwo nakubazaga ugerageze utubwire mbese ubuhanga wifitemo ubukomora urakoze Theogene akabazo kawe yakumvise reka tumuha akanya yishyura imbere yuko twakira abandi bari ku murongo wa telefone ubwira umunsi mwiza urakoze cyane Clarisse akabazo ka Theogene ndamushimiye cyane ku bw'iyo nkunga nteye hanyuma ikibazo You have $70.22 nasubiza ko mbona n'ingabire ntabwo mvuga njye ntabwo mpamya ko ari ubundi buhanga cyangwa ikintu mbona bisanzwe mbona n'abandi babivuga ntabwo mbona ko ari ibintu bikomeye cyane wenda niba banabibona ni ingabire aravuga amajambo ukoresha yavuze nk'akarimbo ntizagushuke muhinga bw'ivyuma nibadukundira turaza kugashiramwo ariko none Clarisse ayo majambo wa mugani kumengana n'amajambo y'ikinyarwanda gikomeye niwe wiyandikira niwe wiyumvira uracari muto nivyo n'amajambo tudasanga mu kinyarwanda c'abakiri bato cane niwe wiyandikira canke hariho abaza kugufasha bakaza barakongeramwo ico kinyarwanda ikabaza mvuga ko ikinyarwanda cyacu kidakomera ahubwo nuko abanyarwanda benshi twishyizemo ngo ikinyarwanda kirakomeye iyo tugikunze tukakivuga tukagiharanira tukagihirimbanira kiratuzira kandi rwose ni cyiza cyane rero ntabwo njyewe ubyiyandikira nta nubwo mpamya ko ari ibintu bikomeye ahubwo nuko hari tutabiha umwanya turabishenga n'ibindi dukunze ibyacu nyamara ubwo ndabwira abanyarwanda wenda turukunze ubunyarwanda byaba twakimenya cyane yewe twagera no ku bunyakirima njyewe niko nizeye hanyuma kandi buriya hari abaririmbyi usanga batandukanye uno musi ugasanga araririmbye mu kirundi mu kinyarwanda ariko rimwe na rimwe akanavanga akanashiramo n'izindi ndimi wowe uzoguma wiririmbira guki ikinyarwanda atabindi uvanze nkunda ikinyarwanda cyane ikinyarwanda ntirutisha ibintu byinshi mu ngeri z'umuco wacu ndagikunda cyane ariko ntabwo navuga ngo ntabwo nshobora kuririmba mu rundi rurimi kuko hari igihe bizashoboka ko nzaba ndi kuririmbira abanyamahanga gusa kumenya kuririmba cyangwa kuvuga izindi ndimi nabyo ni byiza turanabikora ariko igihe ndi kuririmbira
abanyarwanda abarundi abantu bumva ururimi rwacu kandi ndi kuvuga umuco wacu igihe ndi kuvuga umuco gusa kandi nkubwira abacu ni ngombwa ko iki kinyarwanda kiba imbere kugira ngo wenda abantu banacyumviremo. Ego nibaze ko Theogene yatomokewe akaririmbo ntiza gushuke Theogene yari yagasavye tukizera ko kamuryohera ahaherereye ngaho mu Rwanda. Eric ikaze nawe. Eric uratwumva? Muganira na Eric yari mu gisagara cya Bujumbura. Bujumbura havugwa meza na. Havugwa meza akavura gusa. Duga kwijambo rero. Hanyuma nanze ndashaka gushikiriza ikibazo kwanza natanga kumukeza kabisa ku ndirimbo tumaze igihe tubona ku rubuga rwa none nkabanya kumukeza namubwira kabisa kugira umuntu atera imbere ni kwa meyora kugira kuko indirimbo z'abahanzi bose zikwigwana n'abantu benshi kuko hari usanga umuntu yumva ikinyarwanda yumva igiswahili yumva ikirundi hari abantu usanga bazi izindi ndimi kugira umuziki we utera imbere yoza aramyura akaza aracanga nk'igiswahili icyongereza kugira n'abantu bamukurikirana kugira bamumenye uwo ariwo nibyo byiza rwose kugira umuntu atera ajya imbere kuko urabye igihe tugezemo umva nk'ikinyarwanda cyangwa ikirundi umva cumbiza nk'abantu bakeye ariko azarashyiramo nk'igicongereza mememano n'igiswahili vema biratuma n'abantu vema batanga kubaza uwo muririmbyi ni uwahehe. Ako kabazo yari yakishuye Eric ngisinzi ko harico Clarisse uza gushima kongera ku byo waruhejeje kutubwira ku vyerekeye kuzo kwiyumvira kurimba mu zindi ndimi hanyuma n'ikindi nawe unamubaze kuko aracyari umwana muto sinzi igituma yafata iyo decision nuko ari kwinezereza cyane abigize umwuga cyangwa imyikusanyirize ferma decision ibisigaye vema banje ndamukeza atera imbere ko twese turamukwitira kuvuga kwa none kabisa Imana imwezagiye cyane. Urakoze Eric ariko imbere ko ndagusezera ushaka kuvuga ngo ingingi yahe ariyo decision yafashe decision yahe afite byazi abarinzi benshi hari ababikora nk'umwuga n'abandi babigira kugira gusa ni kwinezereza gusa sinzi nyene. Urakoze ugira umunsi mwiza. Ego urakoze. Clarisse baza kutwihanganira ku bakunzi b'ijwi rya Amerika baratwatse FM mu Burundi mu kurindira ko leta idusubiza FM zacu ari bibazo bigaruka twe twamaze kugarukako ariko muri make wishure Eric ego. Oya nta kibazo rwose nta kibazo ariko hari ikintu Eric avuze ndashaka kuvugaho yaravuze ngo tujye vanga igiswahili vanga anglais français mu ndirimbo ibyo bintu birakorwa cyane kandi hari n'ababikora ntaveba ariko njyewe mu mutwe wanjye ni intekerezo zanjye habamo ko mbanze mpaze nabi iwacu kubera ko usanga ahanini abantu benshi dushamadikiye iby'abandi gusa ibyacu nta muntu ubisigaranye twese nyine turaho turashaka kumvisha abandi ariko iwacu se hatabazi ni ikibazo ntabwo njye numva ko nkwiye gusanga abandi ntarasanga abanjye abanje baze banyumve abarundi bacu abanyarwanda bacu twumve inganzo yacu hanyuma n'ibintu tubyagure ku rwego mpuzamahanga niyo mpamvu ikinyarwanda rero kiza imbere y'ibindi byose rega abo banyamahanga nabo bakwiga ikinyarwanda cyacu cyangwa ikirundi cyacu. Nuko rero arakoze Clarisse Karasira ku ico kiganiro yampaye ico kiganiro cyose mushobora gusura kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com muja handitse ikiganiro muri sanga yakoze Fasil Gebehu yegeranije amaju yacu hamwe na Engineer Diane bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze mwumva kuri micro kwizina rya bagenzi banje bose mu Kirundi no mu Kinyarwanda twifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose tubatumira no kubandanya mukurikirana rya Amerika mu ndimi isamirana ko aho muyumva no kuja ku mbuga zacu ngurukana umenyi zitandukanye Facebook ni VOA radio yacu nuko nyene kuri YouTube na Instagram ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu.